a wedding ya ba mama none ubwe mbatizibwa yes nyoka zarwa kinana ndiye ni mfite myaka 80 aza ba mama baza bagitwa kinana n'etano so ubagitwa kubatira akibo umuntu yataye 12 yazana samama undizo yatahora 10 yazana samama tata yataye 12 nawe yazana samama akizo musiza mwene ngebe birava kweta basama yataye mutware birakazana samama naro akazana samama nara umuntu atarizana samama wakagira ati rero bagaya yafuta muko guru icyo kikandiza icyakabiri abo kuzina ni mwabo kuzina yetegereze nuzuna na muntu abo kwano bakutera amabaraga kagaba ape Alex woriyo moyo nuzuna no muntu ayirra konka nyompereze ko haratwa nazina no muki hitwazo ngiye byo kwimatana umano bwo kuboro ko kiraro bwo gwam ati ko ngana sako kumutaho to mukono unjanto bayi nibango noti bifo ati ko ngana mutaho mukono ndukura ke kinto mugongo amashanyazi gargo kana amashanyazi garga uno manyiro bwanshembeta do garga umu kujya kebinyebwa no hamwe is one yawo kwano ure mukono netambara so amashanyazi garga unanyumwe ikimwiza hi tube twaza na mukacha amashanyazi gagarga kwetegereza sango musho nkuzisa ahikira umwana umugongo mtangire nyi jantomana kariyo mugongo nyoka nizo miso mfire yoki nimuzamunzenisa koka kopkanya tungeno ko mwana umukusenisa kwakubara ko mushina waza kubo webara kanyana mtukanko murenga ngozi kugira ntomara bari yo mugongo atemba nuno mpemera kanizo nsanyoko yo kanta kufiraho mwenu mbere nabwirwa kagwe mugambira tubota kure ku mwana wawe ukamuteka ndimena kurekura nzo musowaru baso umaniro mushariyaru bazo na ryaro bazo umani mbaza unkana wabaye no mwozo umwozo no sa umushatu mwozo chips kwaza kuzenda ndi kurogo kuzo nusori kumbe namwika aizazo uriyo unaniza atumama tawo bwire bwawayo kuza kugira ngo mwana wabaye bino mugongo bamurekura abari yo mwozo avuge gari yabo bata so ebintu ebyo mbweno ine kureba nyina besongozi bedini mwine kumana mwesongora kure mutwasiskara asigara of course no kubagambira mumusomesa abana nuka garka yishemero ibyaho nabishataguza ati ndiya campus BSU Bachelor of Arts in Journalism and Mass Communication tudafuna abanyamahura bari kiriya to kwemura buhemura ecyamuhero no kusoma kwa bakuru narwo no ruta mpikira y'ibintu binde militansa okutansa kosi waka kosi unity na kosi ezi no ruta ko kugira ngo nchakara tune kosi unity nchera nguyero kosi waka ebigambe binde bishate binde militansa lecturer azina lecture room aja bati nchakara ntuzakuchera mu lecture room nshikayo ngo lecture atakizi ati bindema anyway abesongozi ko kuba ryara unity kwenda kubateganisa kunkanyoma zima bachinyeta kachayina kandi nkaraganisa ntuno bungusesya konkati ndisesye byo kwemura abo kuba bantu numbama yabo kusesya bari yumunonga konka tabugamba bishatu atahemwiri so tinkwenda kurga line kandi abagenya bebitinisa bari yaha mazima twabashemerwa nindeba mba pastor nareba mu onareba umnywano wanjaho onareba utupi nakurebaho bagaratiya mwana ugikunga barkwera bo kandi barzombuka mabwaranga so ubwo kwiragura tukumeni waho munsi kandi abesimbere ni binji tingwenda kubazamu kubanyoti ndi MC kandi speed ebyo gambe byesati tingwenda kubigenda echamuhero necheminyeto obuko erizoba nareba abantu mba postinga munonga izo ari asirimu banizo ari asirimu tinkumanya ngana ari mutugirwanise munonga sekiruho tutakafa waza ukagamba Yesu yonko tabagambira ngo bwire burundu bukwita ganyo mushakankura namutera micesho ngo baketana bazenda konkatiriza kuceshongora konka just nkamukoze nyugutemo yandana ta ngaba demu bono bazenda nakace nakahango boni bakenda urra ebyaravu botu babyenda nakurya kunya yaheza yiruka agenda kunagira umurutana nakukirigita ubwo mukina kunyunyuta n'ubusigarra nabo kunguta wote hirwe yaheza nakwita utakwenda kufatira Yesu mungaro yekumi echamuhero ukamutera mu vasi ndagigabe ko kabana urakuriki yakoze mu kamenye gutemo ka pamparampa umubicha bankwire tindebwa jesi owampire sente zo kugenya nyama ya pasi kandi zo sente kana zigo muka niwe yantumira kujakashago jesi kakatubire mu akazameni kandi wakire biki kishikabanca na yokuna chebe na urana changu jesi kamuza kunagediza na moto ngumuyano mutropingo mu mwene kakutanya nyama ya muka twachoma na tipara ya akonchanga spido kureo kako
batoreza agace tikwa bizo bakahemu aho kwa ina tatine nyama ya buka ikahura jerega ina kushatu na uro mtuma kwa ina kubaru kazi puranye na kwani nikashomesha kitabo cyaru na maunani karuta kusi mbabu nanyanye biro misoga kanu muntu nisoma reko itaba kuru ya no mwiro misoma nango kuru nare tusona yebe njomba wewe mno gasti tebo no za kubibiri tutamulinya asa kwa ndo utaka hemu ka ukifanya sente za muka atisa kezo mukibo zibibiri abura horumwe Stom kiabo kwa nyondi saro musomu ndo akamera nanke yene stom kibo nabo kano arila to ine change anga au nyamba abo kuba au tamba nyinyi kabaruka otabaru ka wayeza kwemu ayo no yera Mlinzani wache nevezineruku ebokusekulize tati kubasa sitambo thank you very good ngali mno kichonchimani echi oba batakaze mlezo kutomkiwa vitu ngamrahi son baron kiu isha government ejo yokureka jamwa tatirichi shikine vat na yezu na soro za na twalizi